It-tieni wara nofsinhar, l-Għadira, żewġ turisti jażlu li fis-sħana u x-xemx li toffri Malta jagħmlu l-avventura tal-parakiting. Iżda kuntrarju għal ġranet l-oħra tas-sajf u b'mod speċjali għal ġranet ta' wissu, dalgħodu t-temp kien imsaħħab u mill-ewwel der illi Malta kienet se tintlaqat minn xi maltempata. Wara li ż-żewġ turisti kienu fl-ajru, Malta tintlaqat minn maltempata u d-dajsa li kienu fuqha teleb fuq naħa waħda. F'dan il-filmat miġbut minn Ivan Brinkat, iż-żewġ turisti jidhru jittajru, bir-riħ jinbuttom lura. Ir-riħ qawwi kompla jippersisti u b'konsegwenza tekk il-ħabel li kien qed iżomm it-turisti mad-dajsa beda jitqaċċat. Sakemm f'ħin minnhom wieħed mill-ħbula jinqata' minn mad-dajsa. Madonna, Madonna! Ftit wara jinqata' ħabel ieħor u ż-żewġ persuni litteralment jittajru diversi metri mar-riħ. Iż-żewġ turisti spiċċaw biex fl-aħħar waqgħu fart qrib il-boathouses li hemm fl-Għadira. Fortunatament ma sofrew l-ebda ġrieħi serji iżda kienu qed isofru minn xokk kbir. Il-koppja ttieħdet l-isptar Mater Dei għal sorveljanza. L-ajjat u l-paniku li jinstema' f'dan il-filmat jixet il-mument ta' tensjoni li esperjenzaw daw kollha illi kienu l-Għadira. Bajja li normalment hija sinonima mar-rilassament b'mod speċjali f'dan iż-żmien tas-sena.